Igitondo cyiza abakurikiye ibiganiro byacu, amakuru meza cyane wayasanga kuri Theogene Kwizera. Ni amakuru tuba dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye, amwe twayisangiye ahari kabisa. Ndagira ngo mube mwakanda subscribe mbere yuko twinjira mu kiganiro. Ikiganiro nizere ko kirabaryohera cyane cyane abakunzi ba ekipe ya APR mu bicu. Ekipe ya APR ikoza akantu katari kakodwa n'umuntu uwo ari we wese n'ekipe yariyo yose hano mu gihugu cy'u Rwanda. Njye tugiye kubana ni Theogene Kwizera, nizere ko uri hafi kuba wakumva iki kiganiro tugiye kugaruka ku mukinnyi Azizi Basane mu ikipe ya APR kabisa. Azizi Basane nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport yizubaje kabisa, yamaze kuba yakandagiza ibirenge mu ikipe ya APR nka 80% rwose ari mu ikipe ya APR. Reka tube twatangira iki kiganiro, tube twagihera hano kabisa. Ekipe ya APR imaze kuba yasora itangazo rivuga ko umukinnyi Azizi Basane yamaze kuba yayisinyira, nubwo rwose agikinira ekipe ya Rayon Sport. Uyu mukinnyi Azizi Basane, wumve akantu ku kandi, uyu mukinnyi Azizi Basane yabaye nk'uwabwira ekipe ya Rayon Sport hakiri kare, ariko ekipe ya Rayon Sport yanga kuba yamwumva. Ati yamubwiraga iki? Uyu mukinnyi Azizi Basane yaramubwiye ati ku mafaranga ahembwa ekipe ya Rayon Sport 900,000 bamwongerereho 300,000 bibe 1,200,000 abe yasinyira ekipe ya Rayon Sport. Ariko iyi kipe ya Rayon Sport iza gutindamo gake, ubundi bwo uyu mukinnyi ekipe ya APR iba yamugezeho. Ubundi bwo uyu mukinnyi yari busigire ikipe ya Rayon Sport kuwa gatatu washije. Ekipe ya Rayon Sport igomeza kwizubaza kabisa, kandi hari ikipe ya APR ifite amafaranga kabisa, ifite amafaranga urufayo kabisa. Ubundi bwo ekipe ya APR iza kuba yabatanga uno mukinnyi Azizi Basane, birangira rwose uyu mukinnyi agiye kuba yasinyira ekipe ya APR. Tujye ku mafaranga azajya ahembwa 1,500,000 buri kwezi. Bamusinyishije igihe cy'imyaka 2 yose, ndetse n'imodoka azajya agendamo agiye mu myitozo cyangwa se ahandi hantu. Hari ibindi bintu bagiye bamwemerera batavugiye aho ngaho, bari buze kuba bamubwira bwihishwa. Uyu mukinnyi nizere ko ikipe ya APR n'abakunzi ba APR rwose bamwishimiye, kuko n'umwe mu bakinnyi bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ugire umunsi mwiza, uhahe uronke. Ciao ciao.